Nguhaye ikaze ku kibuga cy'imirwano muri Uclaine. Intambara ya Uclaine n'Uburusiya igeze mu hagati. Ni ku munsi wa 63, ni ku mezi abiri n'iminsi 5 intambara ya Uclaine n'Uburusiya itangiye. Ejo nibwo ONU yafashe abasivile benshi cyane, umubare w'abantu benshi cyane bari babashijwe kubohozwa na ONU. Ariko amakuru dukesha igitangazamakuru BBC kiratumenyesha yuko aba basivile ONU yari yafashe ingabo z'Abarusiya zabashije kongera kuzifata ubwo babasangaga hariya mu mujyi wa Napeol mu nganda z'ibyuma za Asavasta. Ubwo twasomaga iyi nkuru twifashishije BBC, batumenyesha yuko izi ngabo za Uclaine, Putin ingabo ze zose, ibirwanisho bye byose, intwaro ze zose, adashidikanyije, atarebye ku ruhande, nta kuraranganya amaso, byose yabyerekeje hariya mu mujyi wa Napeol muri Asavasta, aho n'ubundi uyu mujyi Putin yari yamaze kuwufata, yari yawigaruriye. Izi ngabo zikaba zongeye gufata aba basivile aho bari hariya mu nganda za Asavasta, mu nganda z'ibyuma, aho harimo ubuvumo benshi bita kari ubuvumo bw'urupfu. Ubu ni ubuvumo kuva iyi mirwano yatangira, kuva izi ngabo z'Abarusiya zakinjira mu uyu mujyi wa Napeol, aba basivile niho bahise bajya guhungira muri ubu buvumo, aho bamaze iminsi itari mikeya, aho bamaze iminsi bihishe, nta gusohoka hanze ngo bajye ku zuba, nta gusohoka hanze ngo bafate n'amazi yo kunywa, nta gusohoka hanze ngo bafate icyo kurya. Ubwo ejo minisitiri w'umutekano wa Uclaine yatabazaga isi yose, yavugaga yuko aba basivile bafashwe n'ingabo z'Abarusiya. Atabaza avuga ati abasivile b'abanya Uclaine bafashwe n'ingabo nk'uko rero mukomeje kugenda mubibona aho ngaho ku mafoto, ko abantu bagiye bafashwe barababaye, abana batoya b'impinja, ababyeyi, abamama, abakecuru, abapapa, ko bagiye bafatwa, murabibona ku mafoto aho ngaho bigiye biriho. Nta kindi rero kirimo kiratera Putin gukora ibingibi byose, nta kindi kirimo kirabimutera. Icyo ashaka ni uko ngo yagirana ibiganiro na mugenzi we Zelensky wa Uclaine. Nta kindi ashaka. Icyo adashaka ni uko ngo Zelensky igihugu cye cya Uclaine atakinjiza mu muryango w'ibihugu by'i Burayi, muri NATO. Nta kindi rero nicyo mugenzi we Putin atarimo arashaka, nibyo arimo ararwanya, ari nacyo kiri gutuma igihugu icyo ari cyo cyose cyamwitambika gishaka kujya muri iyi ntambara. Yiteguye guhangana nacyo, yiteguye kurwana nacyo, yiteguye kukigabaho ibitero. Nta kindi kirimo kirabimutera. Niyo mpamvu yo kugira ngo ibi bihugu by'abaturanyi, hagiye hari n'ibindi bihugu birimo biragenda bivugwa nk'uko twabibatangarije. Ubu tuvugana hari n'ibihugu 10 ndetse byatangiye kwikura muri uyu muryango w'ibihugu 10 by'i Burayi, kugira ngo bive muri iyi ntambara ya Putin arimo ararwanya, kuko Putin ibihugu byinshi byatangiye kumutinya, arimo arabigabaho ibitero bigiye bitandukanye. Rero minisitiri natangiye mbibabwira, ni uko nguko ibintu bimeze muri Uclaine. Ibibazo abantu barimo baratakamba, barimo barashaka ubufasha, barimo barashaka ubuhungiro aho bahungira. Ni ukuri muri Uclaine birakomeye, birakaze.
bantu bacu, bantu bakunda igihugu cya Uclaine, bageze aho gusengerwa, ni mu basengere. Ese ikintu bazo nakwibaza nawe ukibaza, Vladimir aremera ibiganiro na mugenzi we Putin? Aremera bicare ku meza amwe baganire? Uriya muryango arimo amubuza kujyamo arawuhagarika kuwujyamo? Ikindi kibazo, Amerika se ko irimo irabwira Uclaine ko igomba kuyifasha mpaka intambara irangiye, Zelensky arafata iki areke iki? Twari turi ku kibuga cy'imirwano muri Uclaine. Komeza utukurikirane ku mbuga nkoranyambaga hose. Wowe utarakanda subscribe, nakubwira ngo iki ni cyo gihe cyo gukanda subscribe. Ibiganiro byo nagahoraho mu mpande zarizo zose, tuzajya dukomeza tubikugezaho. Wakoze cyane kudukurikira.